Bueno, el año empezará, y un minuto, prácticamente, eta irukote hausen dire. Eskurari galdera barrikat, Uterga Otano, eta Otxaldena Genezabala. Eta txarta, enero akatezan botako dugu ere, bota txarta. Leire. Pues hecho, casco bien. Bueno, lehenengo partida, jokatuko dute Eskurari galdera barrikat, Otxaldena Genezabalaren kontra. 23. Eta partido horretatik irabazlea beteko dire eta sartuko dute Uterga eta Otano.
Kita